Are you with me? With all your ears? Yeah. Kulağınız bizde mi? Benim bolun söyleyivereyim ben. Yes. Bismillah. Listen, oğlunuzlar. Having a family. Uylanıp koyuş, onu öyle. Üy bolup ketiş kıyım. This one is a big task. Ayavay çoğun bir vazifa. Jaş gelin, baklı olunuzlar. Güyola kayda, masaklar gidiyor. Bizden yolu var mı? Uylanıp koyuş, onu öyle. Üy bolup ketiş kıyım. Bana şu nersen unutbaş gerek. Bugün birinin üyü örtten atsa, örtten atkan üyde pajarını çakırıp, pajarını orta öçkürüş kelgenge çeyin özü çakılap su taşıp, işi kıza örtten atkan üyde saktayız. Biroq, ma'al asaf, beluga indama taqul ma'al asaf, Arapça söylеген кезде, biroq tileke karşı deymiz. Üyde saktayız, biroq birinin üyü bile suzulsa saktayız. Üyü bile manili, üy emes, üy bile manili. O şöyle çırda üylenip koysan öyle, üy bolup ketiş kıyın. Balanı töröş, jediriş, içiriş, bağıştan öyle, tarbiyalaş kıyın. Bana şu iki kıyın mazifanı, 2 jaş turmuş kurgan günden başlap sezebilsin. Balki mağa çeyin, bu turmuş kurganga dayardanıp, özdürün psikologiyalıq, ruhani jaqtan dayardanıp başkı. Emi, bugün kunde 2 jaşta 2 jakka bölünüşüne sebep bolatkan en çoğun faktörden biri, bu götüğandar sebep oldu. Güyo balanın üyüne gelet, 2 jaştan üyüne gelet da, kelindi sındap, gelindi çimçılap, gelinlerden de çağıp süylep, güyo balanısında uşuntup gelet da, bir gün bu konak bolup ketүүчү жерге gelip, ızıçı çıkarıp üydün 40 günlük berekesini çöküp ketebиз da. Oşontan men жалпы bir tuğandardan soranlarım, жан үйлөнгөн жаш жубайларды келген кезде буларды аяп, tayap, jölöp, жақсы söz менен кубанычка бөлөp кетсек, булар өзүнөн өзү өсүп көгөрүп кетет. Биз ошол бири-бирибизди таанып үйлөндүк дейбиз кээде. Жок, бири-бириңди сүйлөшүп, сүйүшүп жүрүп үйлөнсөң да, тойго чейин 4 эле нерсени билгенсиң. Атың ким, каерден болосуң, канча жаштасың, кайсы окууда окуйсуң, шуну эле билесиң. Анын сыртында эч нерсени билбейсиң, баарын тойдон кийин үйрөнөсүң. Тагыраак эмне? Тойдон кийин үйрөнөсүң, үйдө кандай, көчөдө кандай, тарынганда кандай, сүйүнгөндө кандай, акча болгондо кандай, жок болгондо кандай, кайын журтта кандай, башкада кандай, бүтүн баарын тойдон кийин үйрөнүп жашайбыз. Ошондон мен айтар элем, чыныгы сүйүү тойдон кийин башталат. 2 жаш мына баш коштуңар жаңы жаш жубайлар уккуна, сүйгөнүнө жеткен адам бактылуу болбойт. Жеткенин сүйүп жашаган адам бактылуу болот. Мына жеттиңер, бири-бириңе сүйүп, бири-бириңе күйүп жаша. То, что было, буга чейин болуп боёсу канып бүттү. Өткөн ишке өкүнүп карап отура бербей, өткөн ишке салават айтып койду, бул жакта калган өмүрүмдү жыргап жашайын. Баягында жок, болду, болот болду. Өкүнүп ыйласаң да кайра келбейт алды. Болду, жок. Мына жакка өзгөрүп жашайлы, өзүбүздүн бир балкып бакытка, бири-бириңди тартып жаша. Ошондо сонду. Эми жаш жубайлар, сиздер жаңы үй бүлө курдуңуздар. Эң негизгиси, şu бактылуу болуш керек. Үй бүлөнүн биринчи орунда ынтымак сактап калат.